AOB hi mizoten horop kan nei chun ania ma na sap Christian missionary tena ke ma ni ta na min siam sak ani alu in mizoten na satakin ma min son ti ani tun thlengin mizoten kan lamanga ni tin in biak po nan te lamangin Mizoram mun sang sanga kan jin kwal chang ten kan manga Mizoram chung mai ni lo Mizoram po na kan jin chua chang te pon kan mizo puitenen in biak po nan kan mang ani English alphabet in thiam ol samna na alphabet la anei ang bok hian cho pasena po hian a obela hi alo phuata ani so I will call upon Nimrod Kimingente to come up on stage to recite a obela by cho pasena a obila phatu cho pasana sikul kalu tirin mikhwal ang kani a kapol min siam sakin kaming an hanzia ka makti om fashianin a kahan tipota lungleng om takmain o kahan ti a bi kahan sata a chontur van vei vei nen kakoy bom min tingai kan tua zo nuam tak nen ban malo phei hi chuan cho kalam chin ei tak tak si lovin di mun ka thleng chin phul emokaloti e ani ozong lo efi kahan kai le in kalau ozia ta zo ek kahan kai le chuan vairim anam rum ayeng om si lovin eng kati tak chu ha cha chuak ang main e chi kahan ti a zung chalakok zelin i kahan ti chiama malrol chau ang main je kati chel chol chin ke akal si lovin thui tak tak kakal Lauzir masate hi el ngot katum ta a lumti om tak main em kati em om chin en lovin kazir chin dang na nuwa phei chuan o kati o chin von katum wangin ar kalamero chuan kan pi kahan lam apiangin kapupo kasya chin ar kalam apiangin kan sumhun kasya chin esi kakale hi chuan kasay sikse se chin ti kakaya china kati ti ta chin viral kyan nupo hian chi katile tek chin u kya nga ka omin kalawang ema khwai lam te po zirin vi kativang wang chin z kalaw thleng ta a ka char z set mai kalome